1992 kwakuJuly kwakumhla ka4 njengoba kumhla ka4 namhlanje sabatha lokuqala Nkosi ngayizula enkonzweni yasemini yaphatha inkonzo yathi mayivula umlomo yathi maNazaretha emoyeni wami ngiphatheke kabi emoyeni wami ngimnandi sathula salalela yathi ngolwesine mhla ka2 Kolindoda kade ifike kimi engakholwa iphuca ikhanda ithi indoda shembe ngize kuwe kangisiloni Nazaretha ngizobuza kuwe ukuthi yini umdedele ithi Nkosi ingezulu bantu abahle basezulwini ngiyibuka le ndoda ithi ngathi awuphinde esiphinda yathi shembe yini umdedele ithi Nkosi le ndoda ithema ingiphendula ngathi yini uzobuza into ejule kangaka ungeloni Nazaretha na yayisithi le ndoda Nkosi ngicela ungiphendule kuqala ukuthi yini umdedele bese ngilanda indaba ithi Nkosi maNazaretha ngiyiphendulile ngathi umdedele umkhosi omkhulu oyingcwele wabantwana basalapha ePhakameni ohlanganisa abaphilayo nabangasekho bangene bonke beza uNkulunkulu wabo ayibonge Nkosi ithi yayisithi Nkosi iyandoda kwenze njani yayisithi le ndoda ngomhla ka1 ebusuku ngolosithathu fika baba wami Shembe uneminyaka ahambe emhlabeni uyafika kimi umuntu uyafika kimi ugcwele udaka wonke umzimba wathi mntanami wathi angibona uthi njani yayisimbuza le ndoda yathi baba ngoba mhla uhambe emhlabeni safaka ingubo ezinkulu ebhoksini usehamba emhlabeni sikubeka endlini yakho yokugcina sahlaba nenkomo yokuphelezela saphinde sakubuyisa senza umsebenzi baba yini ungambethe naye isikhala le ndoda yathi mntanami yathi makuzoba mhla ka1 kuJuly noma uJanuary yathi Shembe uyaphuma gijime zonke indawo esihlala kuzo ngale kwelizayo athi ngene umdedele emzini oyingcwele wasebuhleni ithi sesehla njengezwi laShembe ngoba izwi laShembe liyalapha emhlabeni liphinde lilale ezulwini lapha la siyakhona ithi sesehla ithi wabona mntanami ibandla la ngingakabike ngaka walona ibandla lamaNazaretha njengoba lingaka thina singasekho sibaningi ngaphezulu kwawo esuke songena usumdedele ithi sithema sasihleze sangweni sasilindile wasafika umfundisi ememeza ethi sekuyathandazwa ithi thema kuthandazwa asasikhipha ikhwama esiphathisiwe sasesigaxinga wonke umuntu okhona isikhwama azolayisha kuso into azoyithola kuJuly into awuthola isiqalekiso uzosifaka kulesikhwama into awuthola isibusiso uzakusifaka kulesikhwama kumuntu nomuntu simile into esoyilanda la ekhaya solanda isibusiso nesiqalekiso sonokuthi uhambe kanjani Ithuma tishabalela sakwengena kuthiwa umdedela ngene ithi mina ngiqalaze ngaqalaza ngangakubona mntanami ngaqalaza ngathi ungconwa wona noma ingane yendodakazi thina singasekho emhlabeni awukwazi ukungena umdedele engekho umuntu oyithambo lamathambo akho ithi lo mntanami ngibona nginombethe impahla bengigqokile labantu baphushane ngase ngawela phansi impahla idajuke inyawo zabantu bewukhona yini mhla ka1 ithi ndoda baba kuhlungu engikwangilethe kuwe uthe baba wami ubethunyiwe athi amakhehla amadala sibanibani uShembe usememezile uyangena umdedela senamadolo akuhambe wena uyosingenisela umdedela uthe masebuya ebuyela kuba mbonisa
salapha bathi awunaso isitembu somdedele awungenisanga umdedele mfana ngoba besiphumile wathi indodana yami usibanibani engayishiya emhlabeni angificanga wathi hamba kuyelanda sikhuluma indaba yakho thina hamba elanda bekhona yini ngomhla ka1 mama ungekho ngomhla ka1 uzomthatha apho umuntu umhla ka1 Wakho wakho samba nabo samba phem ngenyawo kubo Lekhona yini Izwe sokhuluma lapha emhlanganweni kaJuly uzokwazi ukulizwa isitembu ngoba usitholanga Khona insizwa embili Sangikhuluma ke nesibhamu